Ovo je spisak 5 najboljih satova srpskih košarkaša koji igraju u NBA ligi. Počnemo od mesta broj 5. Na njemu se nalazi Bogdan Bogdanović. Košarkaš Atlante Hawksa je ljubitelj isključivo Rolexa. Bogdan, koliko ja znam, u svojoj kolekciji nema ništa osim Rolexa, ne osuđujem, samo govorim. A ono što najčešće nosi na njegove ruci u posljednjih godinu dana, što je nosio tokom svetskog prvenstva prethodne godine i što često nosi ove godine, jeste Rolex GMT Master, referentne oznake 126720 VTNR, novitet od pre 2 godine. Radi se o satu sa zeleno-crnim keramičkim bezolom, prešnika 40 mm, crnim ciferom, popularni destro na jubilej narukvici. Ovaj sat je prvi Rolexov sat sa krunicom na levoj strani koji se serijski proizvodi. Rolex je ranije pravio satove sa krunicom na suprotnoj ili pogrešnoj strani, kako bi neki rekli, ali ovaj sat je ušao u serijsku proizvodnju. Veoma je popularan, u radnji košta 13.000 evra, a na tržištu oko 20.000 evra. Ovaj spisak sam poređao 5 najskupljih satova, počevši od onog najjeftinijeg ka najskupljem, i govorim o tržišnim cenama. Na mestu broj 4 se nalazi, verovali ili ne, Nikola Jokić. Čovjek sa najvećim ugovorom u NBA ligi, čovjek koji je trenutni MVP NBA lige i šampion iste sa svojim klubom Denver Nuggetsom, voli satove, nosi satove, uglavnom zlatne, i bira Rolex, Cartier i Hublot. To su 3 brenda koje sam najčešće viđao na Nikolinoj ruci, ali ono što Nikola najčešće nosi u posljednje vreme jeste Rolex Yachtmaster Cats u roze zlatu, na Oyster Flexu, referentne oznake 126655, kao što sam rekao, roze zlato, 40 mm, safirno staklo, crni cifer, lep sat, ali to nije najskuplji Rolex u njegovoj kolekciji. Najskuplji je ujedno i najbolji, ukoliko mene pitate. Nažalost, za mene je veliki, ne znam da ću ikada moći da stavim na ruke da nosim. U pitanju je Rolex Sky Dweller, referentne oznake 326938, napravljen u žutom zlatu, prešnika 42 mm i sa cenom od oko 50.000 evra na tržištu. Sky Dweller je poseban Rolex, drugačiji od ostalih jer ima najkomplikovaniji mehanizam kućne radinosti, čija je oznaka 9001 i koji ima rezervu od čak 3 dana. Zaista deluje moćno na ruci žuto zlato sa crnim brojčanikom, pogotovo na Nikolinoj ruci jer se radi o zaista velikom čoveku, te ovih 42 mm na njegovom zlobu izgleda zaista skladno. Na mestu broj 3 nalazi se najmlađi na ovom spisku, a to je Nikola Jović. Košarkaš Miami Heata je prošle godine, također na svetskom prvenstvu koje sam spomenuo, nosio jedan sat koji nosi najčešće i dok igra u NBA ligi, a to je Audemars Piguet Royal Oak 41 mm chronograf. Pohvale za odabir modela koji se zaista ređe viđa u hromo seriju, uglavnom ljudi biraju crni ili plavi brojčanik, beli brojčanik je zaista ređi, a pohvale za Nikolu jer za razliku od svojih kolega koji mahom biraju Rolex, on je verovatno pod uticajem zapada i igrača ili kolega iz tima shvatio da nije sve u Rolexu, da postoji nešto i u tim malo skupljim satovima, te nosi Royal Oak. Baš je interesantno šta ćemo vidjeti od njega u daljoj budućnosti u karijeri, jer ako je počeo sa Royal Oakom, mogu da zamislim gde će da završi. Na mestu broj 2 srebrnu medalju nosi Vasilij Micić, košarkaš Charlotte Hornetsa. Njegova kolekcija je pod navodnicima mala tajna za javnost, on to ne eksponira se, ne nosi satove toliko često u javnosti, pogotovo ne na utakmicama, ali znam iz dopisivanja i sa Vasilijem da on posjeduje sjajnu kolekciju, pogotovo Rolex Daytona. Čovjek je ljubitelj Rolexa, ali samo jedan modela i to cenim, on odabira isključivo Daytone. Ima svašta nešto od Daytona, ali ono što je najinteresantnije u njegovoj kolekciji je 116506 Platinum Daytona sa Iced Blue plavim brojčanikom, ledeno plavim brojčanikom i brown keramičkim bezolom. Ovo je, po mišljenju mnogih, najlepša Daytona koja se proizvodila. Također, tačnije, postoje 3 različite struje. Jedna kaže da je ovo najlepša Daytona, drugi kažu da je Platinum Daytona sa bagetima najlepša, a treći talac kaže da je to ipak Daytona sa Meteorit ciferom. Ne znam, vi mi recite vaše mišljenje, ja smatram da je Platinum Daytona sa bagetima najlepša. Vasa ima ovu koja nema te indekse, ima takozvane obične indekse i njegova cena na tržištu iznosi negde oko 100.000 evra i to ga čini drugim najskupljim satom u ovom spisku. A na mestu broj 1 nalazi se Luka Dončić. Luka Dončić je ljubitelj Audemars Pigueta. U svojoj prvoj sezoni kada je osvojio nagradu za rukija godine, na ruci je nosio 37 mm zlatni vintage Royal Oak. To je odmah na startu meni govorilo da se radi o čoveku sa ukusom i sa stilom koji zna šta će kupovati u budućnosti i to se dogodilo
Danas kolekciju satova Luke Dončića čine isključivo Audemars Piguet Royal Oak modeli, a onaj najinteresantniji dolazi iz referentne oznake 15202 BC, belo zlato, 39 mm, prečnik, model koji ima oznaku Royal Oak Extra Thin, Jumbo Extra Thin, a Extra Thin stoji za debljinu ovog sata koji iznosi svega 8 mm. Zamislite sat od 39 mm, 8 mm debljine, belo zlato na ruci. Ovo stoji savršeno. Luka se opredelio ni manje ni više za model iz 2019. godine, novitet iz 2019. sa salnom brojčanikom, odnosno sa bojem lososa. Također ovaj sat ima funkciju datuma na poziciji 3 koju pokreće in-house kalibar oznake 2121. Nevjerovatno dobar sat, čija je cena u radnjama negde oko 55.000 evra, dok je tržišna cena ne manja od 135.000 evra, što Lukin sat i njegovu kolekciju čini najinteresantnijim, odnosno najskupljim u ovom klipu. Koji košarkaš nosi najlepši sat po vašem mišljenju?